Kuri uyu wa mbere tariki ya 4 Gicurasi abantu n'urujya n'uruza mu duce tugize umujyi wa Kigali. Inzu z'ubucuruzi zitandukanye zatangiye kongera gufungura imiryango. Twegereye mwe mu bakorera ubucuruzi mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo n'Akanyamuneza baratubwira uko bakiriye gusubira mu kazi ndetse n'ingamba bafite. Bisanzwe nyine umutaferi ndabafasha. Cyadushimisha no ku munsi baduhaye natwe gukora nyine nk'abandi ariko tukubahiriza gahunda y'umukozi. Ingamba nta zindi izo gukomya dukora natwe twirinda bitewe n'uko duhura na benshi. Icyambere nko kwambara agapfukamunwa, karaba amazi n'isabune, dukoresha alcohol nk'uko tunayihorana mu bwacu. Twashimye Imana cyane, dushimira n'abayobozi bacu kuko baturebeye neza cyane bakabasha kudufatira ingamba zo guhagarara muri kiriya gihe babonaga ikibazo gishaka kuba cyakwira ahantu hose. Batuje gukora, twashimye gahunda nziza ya leta. Ingamba ni ukwirinda nk'uko Minisiteri y'Ubuzima itubwira kenshi, aho ingamba nshya tuzanye mu kazi n'izo gukora turushaho kwizigama. Jyewe ndi umutayeri. Iki cyemezo cyo kuba batwemereye gusohoka ariko tugakomeza ubwirinzi byadushimishije cyane. Ingamba tuzanye niyo kuzigama kuko muri ibi bihe higibamo byinshi bitewe n'uko n'utarazigamye agomba kuzigama, tukayashishikarira akazi kuko turabona ko ibihe bigenda bihinduka. Gusubira mu mirimo bakoraga ngo bigomba kujyana no gukomeza ingamba zo kwirinda COVID-19 nk'uko Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Soraya Hakuziyaremye abivuga. Yaba umucuruzi yaba ufite uwikorera, ni ukuvuga ko turi buganire nabo ku buryo bwo gusimburana bikunda. Niba bajyaga bakorana imbere y'iki cyorezo begeranye cyane, ibyo bigomba guhinduka. Hari byinshi iki cyorezo kidusaba guhindura kugira ngo turinde n'ubuzima bwacu. Ibyo rero nabyo ni bimwe mu biganiro tubugirane nabo kugira ngo bumvikane uko bazajya bakora. Aha dufunguye gato ariko nanone ntago dushaka gusubira inyuma, aho twasanga iyi ndwara yakomeje gukwirakwizwa byaba kubera ubucuruzi cyangwa ibi twafunguye. Aho niho natwe tugira ngo rwose dufatanye n'abacuruzi bihangane, ntago bashobora kongera gukora nk'uko bakoraga, ariko ndumva benshi bamaze kumva izi ngamba twafashe. Inama y'Abaminisitiri idasanzwe yabaye tariki ya 30 Mata 2020 niyo yemeje amabwiriza mashya yemerera serivisi zimwe gukomeza gukora banirinda icyorezo cya coronavirusi COVID-19. Aya mabwiriza azamara ibyumweru 2 yatangiye kubahirizwa kuri uyu wa mbere tariki ya 4, hakazatangazwa andi mabwiriza tariki ya 18 z'uku kwezi kwa gatanu. Muhore bukenewe Radio South i Kigali. Ni iki kiza kwisonga mu bintu bitanu biza ku rutonde ku isi mu kintu runaka? Ninde uza kwisonga muri batanu ku rutonde ku isi? Mfite amatsiko. Umunyarwanda cy'umugana agira ati akabi nikamenyerwa, gusa nanone hari ikintu kiba yewe gishobora no kuba ari kibi ariko bigasaba uwo kibayeho kwiyakira maze agashaka uburyo bwo kukigobotora. Uyu munsi umwana uri gutangira kwiga kuvuga araho havuga icyorezo cya coronavirusi, kimwe nuko n'abageze mu za bukuru usanga bavuga iki cyorezo cya COVID-19. Uyu niwo mwanzi w'isi kugeza ubu mu kinyejana cya 21. Kuvuga ko iki cyorezo cyamaze kuyogoza isi ntibikiri igitangaza, gusa hari abibaza impamvu hari ibihugu iki cyorezo kitarageramo ariko ugasanga hari ikindi gihugu gifite abanduye barenga miliyoni bose. Uyu munsi muri top 5 ndagufasha kumenya ibihugu bitanu bimaze kugira umubare w'abanduye benshi kurusha ibindi ku isi n'impamvu zabiteye, nifashishije imbuga nka odometers.info ndetse na independent.co.uk. Mfite amatsiko. Ku mwanya wa gatanu turasanga igihugu cy'Ubufaransa kimaze kugira abarwayi bangana 168,693 bose. Mu Bufaransa kandi 22,895 bose barapfuye bitewe n'uko iki gihugu cyatinze gufata ingamba zo kwirinda, harimo no kuba abanyamahanga barakomeje kwerekeza muri iki gihugu. Ku mwanya wa kane turasanga igihugu cy'Ubwongereza n'abantu 186,599 bose bamaze kwandura icyorezo cya COVID-19. Abapfuye ni 28,446. Muri iki gihugu imirimo nk'ubucuruzi n'imikino ihuza abantu benshi nk'umupira w'amaguru ni bimwe mu byatumye iki cyorezo gikwirakwira cyane ku buryo bwihuse. Ku mwanya wa gatatu haza igihugu cy'Ubutaliyani. Kugeza uyu munsi iki gihugu gifite abanduye bangana n'210,717 bose. 28,884 bamaze guhitanwa n'iki cyorezo. Ubutaliyani nicyo gihugu gifite umubare munini w'abageze mu za bukuru ku mugabane w'Uburayi kuko 23% bose bari hejuru y'imyaka 65, ari nacyo cyatumye hapfa abantu benshi bitewe no kubura ubudahangarwa bw'umubiri. Ku mwanya wa kabiri hari igihugu cya Espanye n'abanduye bangana n'100,000
247 n'ijana mu gihe abapfuye ari 25,264. Gusa nubwo muri iki gihugu abanduye ari benshi, gikomeje gukora uko gishoboye mu kuvura abaturage kuko 148,558 bose barakize. Ku mwanya wa mbere turahasanga mfite amatsiko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abantu 1,188,826 bose banduye COVID-19 ndetse abagera ku 68,606 bose bamaze gupfa. Impamvu yatumye Amerika izahazwa n'iki cyorezo ni uko iki gihugu cyabanje kwirengagiza gufata ingamba zo kwirinda no kurwanya iki cyorezo bigatuma gikwirakwira mu gihugu hose. Ndabashimiye cyane. Nitwa Jean Claude Shimimana. Ni muri Salus Top 5. Salus Top 5. Barakoze cyane. Reka noneho twanzure aya makuru tuyanzurire mu gihugu cya Togo, aho perezida w'iki gihugu Faure Nyansimbe ejo ku cyumweru yarahiriye gutegeka manda ya kane mu muhango w'abantu bakeya cyane mu murwa mukuru Lome. Bwana Nyansimbe yadema yatsinze amatora mu kwezi kwa kabiri, ariko uyoboye abatavuga rumwe n'ubutegetsi Agnobi Kojo yamaganye ibyo yavuyemo. Ibiro by'umukuru w'igihugu bihakana ibivugwa ko habayeho kwiba amajwi muri ayo matora. Nyansimbe ayobora Togo, igihugu gituwe n'abantu 8,000,000 kuva mu mwaka wa 2005 ubwo yasimburaga se Nyansimbe yadema wakiyoboye imyaka isaga 38. Ikibazo je nitwa Mare Bukeno were ndi umunyamakuru wa Radio Salus, nawe mwatwibwira. Nanjye nitwa Ndatimana Lambert. Aba sana inkweto zo muri quartier hano Remera. Remera. Sa control technique. Urakoze cyane. Hanyuma hashize iminsi irenga ukwezi muri mu rugo mudakora, warubayeho ute? Nanabashije kwizigamira, ntabwo ukwezi kwambereye kure cyane urebye, kuko nubwo nakoraga ibi ngibi nagiye savinga amafaranga aringaniye ku buryo bisa naho ukwezi tutagize krize cyane mu rugo, kuko nibize n'ubufasha bw'abavandimwe tubasha gutambuka muri iyi minsi nta kibazo kirekire cyavutse. Hanyuma rero uyu munsi ni umunsi wa mbere wo kuba mwemerewe kubana no mwasubira muri business zanyu mukora akazi, mwabyakiye gute? Twashimye Imana cyane kuba hari ikintu cyabaye mu gihugu cyacu. Dushimira n'abayobozi bacu kuko baturebeye neza cyane, bakabasha kudufatira ingamba zo guhagarara muri kiriya gihe babonaga ikibazo gishaka kuba cyakwira ahantu hose. Batuje gukora, twashimye gahunda nziza ya leta, ubushishozi bagiranye kugira ngo babashe guhashya indwara. Turashimira ko ntako batagize nk'ubuyobozi bwiza dufite. Hanyuma rero muzanye ingamba ki mu kazi munakomeza no kwirinda? Ingamba ni ukwirinda nk'uko Minisiteri y'Ubuzima itubwira kenshi, hari ingamba nshya tuzanye mu kazi n'izo gukora turushaho kwizigamira kugira ngo nubwo bitaba ari icyorezo, kuko haba n'igihe n'umuntu arwara akagira ikibazo gituma adabasha gukomeza akazi cyane. Ni ukunoza ingamba turushaho kwakira abatugana neza, tukabaha serivisi nziza, turushaho no kwizigama kugira ngo, kuko ibyadukanguye cyane. Hanyuma mu gihe mwari mukiri mu rugo guhaha, mwahahaga gute? Mwakoreshaga ikoranabuhanga cyangwa mwajyanaga mu mafaranga mu ntoki? Wenda nko kugura nk'amayinite nto wenda twakoreshaga ikoranabuhanga, ariko ubundi buryo bitewe n'aho dutuye ntabwo byatugoraga guhaha kuko amasoko yari afunguye, amafaranga ukajya guhaha nta kibazo. Mukishyura amafaranga? Nta kintu wigeze ugura kitari amayinite ukoresheje telefone ngo wishyure kuri telefone? Ndumva ntacyo. Hanyuma rero turagushimiye cyane, ari tugushishikariza gukomeza gukora unirinda. Sawa, murakoze cyane. Yego murakoze. Ubu se ufite alcohol ku buryo